kajing sisa kan sakaran hadin namar hakani ka 125th amendment ka sispa arpusan ka jim pakalai constitution ka ban pengkalai ka seksedor hangni ka challenge ka wanru yo spokesperson jong ka BBB ba ki ai ki priorities ki jong hinda. What are your priorities? Ki ai ki kam ki bah khmat tam ki jong phi banyadai ka jai mere piong ya dai ka jai mere hundai la da pim ya dai ka kur pim ya dai ka ya ka simjai ta kam dan mini ni sulong nong India bai ni sulong nong India bai ban la do kwa ale nya dibit wan nya dibit na nya sai di kot wan se ngi em da ka jing ya sai te ha ngi em da ka jing ya sai te tur karbi da nganga tur ba entu ya sai be bo karbi ha fitur ke Asam ya saat ngayu kan nginya saat ha boleh nya keren nari ori tab mai ro yo isai bapli namar beli bang keren nak pelak palat ban syukren kat kabalap ka pasiam tang namar beli ba la itai ka badeng jong ka syuki ka don tai ani wanu ni la upun thot ia kata kalenti beneng jongi tengah ngaklem kuat teman pentut ia kata takadau ngaklem kerennya noi noru ngakren iki nong rem badok kam banjit iki breuk basong tu ia ka constitution ki basong tu ia ka seksedul ki basong tu ia ka kata jaka ka jongi po India kum ka jai beliau ajai kini ibu pun kadai be ke ban mislead upai ba ban create confusion upai ba te kapor kadang don ini kum ka parti bangen nang yo ban pinsai kini paro dai nak takadau ngasong bahkan bahkan dokan debate bat kita ki lawyers mo ki no saya hagu dei baka article 371 baka taka schedule ka bakila pensutu bakla pa ban ngasong tunat bakila don ki media ki bawan shikman bagen conduct kini debate bahkan sa long hadian juga assembly session nama mantang lah hapan wan assembly session tengok ki pelong hadian assembly session kenapa pa ba on shy on susu de isu ban shy lam bakla khamtam ki pa ba ke belanang ke basta bakin pensutu lam ya ka jinga identity namar habagi de keleng-keleng matangi persang ban batai ka political history juga jadi te ondang ila yo ya kata ke debate ngai pai ba mentangi haban sutu swa ya ka jingdon kam la ka don kam ne em nginum keren langin yo ne em bakal don kam la dengi don dapat takor kom perkhat ke perception ka bakum kata ka bumut ngilak ban keli kumju ya kitu kino ngalam ki hill state hak to kopor habang ayo ya ke district council belingi dan quite full fledged state kalau kau san kum ki nong ngalam jadi masuk tu syai ke bagi don kam kino ngalam hak to kopor ni ki sutu bagi la don kam ni ya full fledged state ya complete statehood ki klem ong em yo ngidu no ya district council ne hila dingi perkat kum ta temut kam lo ngi begini ki kum do tingi hapan sutu tak ai begini don kam pi ya ke jing don kam te kata ngi secret detail namar ngam ko bakan blak no se kam bagi pai ba no skap kin kam sutu na ban skap